Kurumjari SKTV and Vipunupu Ramnokchari Raj Nongthongbam. Welcome to the Manipur Files, a journey through the past, present, and future of Manipur. How kiba tang nipan habitat megi tang nipan irai numita Union Home Minister AMIT SHAH na West Bengal da maruna Kolkata da chalaga. Koigi West Bengal gi anauba Chief Minister oigada ba luching ba habitat BJP gi legislature party gi adum legislative party ki leader kana oigada ge habagi madu khan bachatpa khalam matungda Subendu Adhikari na legislative party ki leader organe mahana chief minister organe habagi yanaba poraba matung mahagna miyam da wari miyam da address to da habatare wangang ba matamda phongdoki basi Tripura da BJP gi government already lere Assam da su BJP government already anasu leri hujikso mu lege tawre hayang wasak lok duini chief minister aduga West Bengal da su BJP gi lenga lakadore hujipudi lakre ngarang akui thangjun mitan hansi wasak log reba tare adun ichine irainu mitan phondoki wafum sida hairi ba state ohum sida BJP gi lenga labni na hujikti Bangladesh ka thangnari ba border habitar ngamkhai sidagi kanamta lanthok lanchin tobang amaroi infiltration is impossible illegal immigrant amata hairi ba boundary singa si thang Tripura Assam amadi West Bengal gi boundary singa si lance laga sangpang amaro infiltration is impossible haibi wafum phongdoki loina hojikti hairi ba mafam asi hairi ba border singa si impenetrable fortress kanamta lanchen bangam draba kogi fortress amagi mongde building amagi mongda checkpol amagi mongda lairagani national security gi impenetrable fortress am oirgani habagi wafum phongdoki abatare adugi same logic ta Manipur dasu BJP ga lengang BJP lengang Manipur gi damakta di palamdribu karino kanu da Manipur su Myanmar ga 398 kilometers si ngamkhai oiriba international boundary lariba state amani haiba state se for the last many years illegal immigration gi problem lai haiba state lengang na hairga lairbani center na su khangi bani khangbuduna maram oiraga Manipur gi irang horba matung tha dumakta da mege tang kun ga mapan 2023 da Minister of Home Affairs na che tharaga illegal immigrants mayam singa si detect tawna bagi biometric amadi biographic data record to wahidna che thar khibal tha taruk phawgi manungda tha taruk ki manungda September phawbada May dagi na September phawba sida pangthokpa loibang amdabadagi makha thana khara sangdabi haibadagi 2024 gi March ke tang kunthra mathoi phawba Minister of Home Affairs na anirak order thoga mase sangdo khibal leirabne hatare adu center na so already khanga leirabne adu targati BJP ke legang leibang Manipur dadi impenetrable oiba dum laba fortress amma lehen bangam driba karigano why infiltration is possible in the case of Manipur ki matang dadi infiltration is not possible natraga is impossible hai driba karigano happy wahang duni wahan si matang sida khana ne dam tang si SKTV ki studio the links in the library se ahamta da UNI ki bureau chief oja SATYAJEET ni oja SATYAJEET batam nokchari welcome to the show appreciate you joining also joining us social activist oja Perujam LUWANG ni oja NANDO basu taram nokchari welcome to the show appreciate you joining too and also joining us Manipur University ki law department ki HOD Dr. Premananda ni oja Premananda basu taram nokchari welcome to the show appreciate you joining too ahan basi ai oja SATYAJEET ki open tawjagi oja SATYAJEET live pausi masi kamai ni yengbi bi koi Manipur da infiltration ki problem lari ba illegal immigration ki problem lari basi sigi same problem yes lari ba boundary do Bangladesh ka oidaba ki wani but infiltration is infiltration illegal immigrant are illegal immigrants chamane habatar amana Bangladesh sik changpane amana Myanmar di changpane to ani se differential treatment to hum thokpra karige damakta Union Home Minister AMIT SHAH na high river state home city BJP ke lenga lere maramaduna impenetrable fortress laigani of national security high river khoiga aduga khoigi state sidna national security se compromise tawre haige doribra natraga masida kungasai infiltration se laiti haina read tawribra kamai thami be Manipur ne Assam ne Tripura ne mastigi ahum city ate northeast state siga khar khani adu ngasai som thambi do mana masidi special protection special measures changi dakar oi thamjage ba kari gino hai matam da Assam ne Tripura ne Bangladesh Manipur ne masi ate state city suppose scheduled tribe ki protection ke lai Arunachal lai Mizoram lai Nagaland lai Meghalaya lai protection ya phasal lai right for as Tripura ne Manipur ne Assam da di infiltration ki quite the problem right here state home sineo aduna phana hairasu Manipur city special status tongan masugumba law ma thamba dakar oi mayam dagena sachiba aduga center de yengba mi yengse masigi se ihan hamba da pot adi thong thamjage ba ahamba da khoi ki legal provision se masima leitre
kay na kan akhoi kano kamaina akhoi ki refugee kamain treat tawni hena adugi adigi madugi subsequent protocol mayam akhoi na sign to amta leiti ba ma pani changai che kamaina monitor tawni have procedure se leiti aduna merge to ki bagi chupsan ki bagi tanjasi am wang mani na manipuri special status ama to ba darkar oi have sin thamjage ba mathak da akhoi ki hojik khitangi manipuri context ta ngasagi nei na suna ta ba atop akhoi na kai to ba ya ke na practical ba ta puthok chaning ba right suppose akhoi na hoji NRC haire amma haire akhoi tawdu myam se adigi center na torokte sum haibe hoji hai jo center na ngangak de torokte haibe ne akhoi na kai to ba ngam ba yai kai to ba ngam ge kai to ba yai haibe do modona post ho janing e okay kai kin haim tam da suppose manipur sim kanja da wa yadi haibe se akhoi student em suna ka 1980s da tawgi ba matang sum torok myam se masi is na tak pa se akhoi se da akhoi gi movement se center da suppose asam gi chaw bani na adum yowe ba na kong do akhoi speak bani na issue je problem leisure ba su na kong yo ba khra wai ba aduna akhoi gi se da akhoi thamba kan se akhoi gi government na tafum thokam ma thum thoi sine ba ya na am da ke to ge kan da citizen na jiri manipur government na akhoi mas indian citizen ne haiba ya de ba adu akhoi gi lekai se akhoi lekai mi na ti haiba si ai na haiba akhoi jamel leng si na haiba ba somna sa haibi ba si nu pa akhoi ne kai na ti na haiba ba adu ma citizen ni na ti center aduna manipur na to ba ngam ba se center na phana hai ju sung tau tau roi damina manipur gi kana no manipur gi mi se kana no identify to se darkar oire sine ba 1951 ogera 61 ogera du mar mo yana biro ko chap chap yema torga jare aduga hoji ke hai ba sigi matang da puthok chaning ba se bill ani puthok khre ba manipur da ko khoi gi bill ani puthok ki se always bill smaina manipur gi populace ki akhoi gi native sing je khang na bhana ba se always irang thoe ba irang thoe kadai da no yang kan da churachapur ga more gi ap to thokpani na ani sidai sida phajana sakhone provision ama thamaga explanation pi tare ko akoi to se mapa thaine kano duni tong to ba ya da bani protection ni hairaga sigi cherak se akoi no yeng kan se da bill se akoi ki 2025 ta Tamil Nadu government ya kan move truck body supreme court yong re haidi governor essence pi pi de okay yes pi de aduna hamba supreme court na within adudal do shalu heta piu and haram bari ko na mu as soon as possible on toki ko aduna akhoi na hari se manipur gi smart to bill me am se akhoi na court ta move to ba kana ni na tham jage ba habidi president na SN governor SNP da ba se namsala tham gi doi ni kari wa akhoi na hona pass to ba bill do adu tadi kana to doi ni ba ani su ba di governor na SNP rak to ni ba aduna sigi provision me am se akhoi gi manipur gi legislature me am na consensus am poraga phajana move to motom hojik le ba aksina akhoi gi homework ti akhoi manipur to ya ba se masi to honjani ni hem thamjage ba ari gi mathang da akhoi na pressure tactics ama tham hamjani mana hojik le ba political class se akhoi gi center da kari hagi koi khangde suppose akhoi thaina di state hood khangde adagi chelu khangde matam dra congress pali ko matam dra congress party na kari hai adagi amar political party left na kari hai se mayam khangge ba right hojik ti ruling party na kari haigi ja khangde ba aduna akhoi consensus ta akhoi gi sumani issue na amna akhoi civil society akhoi gi nandu hoi ka ke work to wi ba mayam sumo civil society mayam se si ko work to minaraga center da kamaina haisige kamaina push to sige haiba se akhoi consensus am darkar oiba consensus da akhoi yeng do se akhoi always government da ki ba plus center da ki ba center no always governor da adu sign to no have to kai na kan chura champur more ta har ka ne ba aduna akhoi identify to tare chua champu ko mori ga sum tawisi kari ge no ha ja khoina work am to tare work to di akhoi na discuss to da no ngai roiba moi society di ne adu to to ba yadra bani ko masi madi na akhoi na adi strong power ba strong will ma suppose handak ki SIR gi handak mi lak phan dok thui di ben gola adu lok to da ya de government gi initiative to ba do madum da akhoi manipur da udi gi sin akhoi thamjari che adi mathak na akhoi sum yeng kan da BJP na sum haiba se akhoi thajadi Thandari si kayo hakada before kayo BJP laktinga matunga after 2014 da BJP la matunga ka number of kayo citizen mapan gi citizen inthoki base hane hele okay hadi data yeng matam der hanan la thoi adu 2014 dagdi chindari sum haiba ta to kani sum haiba adu ka tasengna data yeng di tasengna number sel jam chira decline tawre hanagi na haidaba process to job hojiki sina aduga hojiki se khoi yeng kan man haiba se election type da haib dong tawe mai timeline jeng bio sigi mamang da assam gi handaki sikadi ga si mamang gi timeline dong teng jeng bio handaki mamang da madura entire BJP gi campaign se matur himanta bisas na satum samne te ko batam do dia aru matam da campaign du yeng bio ai illegal immigrant aduga da mem taman to bane ba dubu
look 5 years cow here came to deba after 100 election maya do am taw eba amusu illegal immigrant amam to lo thok kani am taw deba sigi se akoina haina rhetorics ni chinda haibani thabak oina tawbani sumu ude sineba akoina hojik sagi civil society ma'am ga BJP ga akoina mis concession poning se sumaina haiba se da no sagi assam gi election kai ga tawbudi to khro akoi manipur da di yam tina dangerous oi kai ha kanda akoi gi di number mo gi di sam hada bangladesh ka kano si di BSF na phajanga iko adu infiltration tawri ko akoi ji 398 kilometer adu 10 kilometer ni tawri se 10 kilometer 30 yor ni hai ari kan han home minister ke chal khatu tawr ni hai akoi gi fencing tu di akoi gi thai ning sam birang ni akoi yum da sanchang ta mai wa hum leng bodo aduneba adi khanong chung chak ba ya ba duneba konthongi mo aduneba aduna fencing hai ta di hybrid adu chedri yam phajaba tawga da bani sung taw tawde masi tawge ha ta di consensus akoi promise strategy hum thoning ba amadana border gi ma phajana haidi anu wo chak bo pra thing ba changa ga na changi be sing do monitor tawbi ba adi merge taw khidana ba right aduga hana cha aduga sina man lekra ko mathang na manipur go mena hana changki ba to kamai tawga da ge ha kanda center na tawroi da min akoi gi on homework da akoi gi on kaino da kai gi no da akoi gi manipur da schedule da pire se public order law and order se manipur go ne pira bantro madu tawna bhana ba da full authority to manipur gi legislature mem no mai power da phadana sin na biraga chap chap pressure to biu tawdraga na akoi gi legal kaino me ha chalaga supreme court da kamai move to ba ya ga da ge tamil nadu go min tawri na smai tawdana akoi chu kai to ba ya da ge do ma akoi gi kaino se level yo re ngaksam yorab ni na akoi haina bado sur hom ya roi doi ni aduna masigi problem je masigi handa ki example latest example le hana kamjong na thokriba thoiba adigi mapal gi mi kya masing yam yami ba tori bisu utli aduna masigi ser aduga example am taga thamjaning matam da sent yam luwa sent samda lo senjaning matam da masigi se yam kan hela kani hai kai no ha kan da changap ko motive ani sui ba amana chumna sum chang pa ma hingu ge hai ba ma yes ani su ba amna ne drug to ina khulage hai ba ma aduna ina khut bagi kano se yam thatini yam he hanak phari ba chura champur da phari ba mori da phari karo phari se chura champur macha mori macha chabun phari se masin takle mo chamuna na ba karupati su oi do ba lam su phangu do ba phangdo ba siden su oi do ba reserve status su phangdori ba kana ba ngak tani masidi changna ba motive adi incentive yam wang mani na yam changna ba manam si yam lei madu gi changda ba factor man su kakta tadi masigi issue se lotion ba ngamoi ena thamja okay adu maru ina state ki maike de gi hete state lenga na to wi abasing adom nondo ina push to una phagane habi hum dunia du center gi maike de gi so dum phongdor pa area du ga thabak oina pangthor pa habi tare ru ga hanagi chief minister obiram en biren sing su ngarang laipang khono da pangthok pa thorom ama da phongdok ki basi mamang chahi haidi irang horok matam dar mege tang kun ga mapan 2023 da masai gi mitop sing haidi illegal immigrants mayam sing asi masak khangdo ga magi biometrics am de biographics lo bagi process tha taru ki September phauba September 2023 phaubugi matam pirei adubu madugi manungda nangdre makha sangda biu hena request to budagi tha taru amaga sangdoga 2024 gi March ki tang kunthra ma thoi phauba sangdok pi khi habi yofna sing phongdori habtane aduna masigi sangdok pi basi hujik lai state lenga sina su makha tana chahi ani maga ohum amaga sangdok pi hai targadi madu sangdok posudum yabagi mongni habi yofna sing musu thamya tare adubu chahi ani hum atraga chahi aman atraga ani makha tana sangdok pi hari ba illegal immigrant mayam sing asigi biometrics ro na ba atraga makhoi se detect to no bi hai targadi 2024 ki March ki tang kunthra ma thoi atraga 2025 ki February ki tang mapan phaubati hanagi Chief Minister N Biren Singh na lenga parami mahaki matam da sudu makha tana chahi amma sangdokpi ona hairam de hatara hojik khakta da masi sangdokpa yabani mayam ne NRC lawbugi mohta state na kari to bu yabage habisi masi to bu yai masi so khana biyo habi homna singmudi mayam dari adu Manipur da su BJP ke lenga Tripura da su BJP ke lenga Assam da su BJP ke lenga and West Bengal da su BJP lenga adu except Manipur da na ngasai gi infiltration is impossible haibo wahi se thamdari bino atopa state home se dadi infiltration is impossible oiragani mase national security ki impenetrable oiba fortress ama hairiba state home se na sembanga magani habi wafum thamisi only Bangladesh ki sangpa immigrants sing adu infiltrators sing adu magi religion du de yengi bra ado sonda sangai sing sena akoi same community ni same akoi ethnic kano brethren ngaktani habi wakalon da thado ibra maduna maram oraga even Manipur ki ongoing crisis pauba ethnic violence ni jatiya hinsa ni nasli hinsa ni haidana within the parliament and outside the parliament hanjan union home minister Amit Shah na phondo khibele hatara adana adai matang se sigi differential treatment se union home minister na haib matam da Manipur che dharam se mase kamai yeng biwa masi keno ne akoi gi
infiltration si naron da ain kaina sang padune ba man ha si West Bengal da yara roi haibani Tripura da yara roi haibani Assam da yara roi haibani ba asida koina wahang am hangning di hana di state singje BJP na pai ba tu kise ba bhan ki apun ba भारत की अपन बा बॉर्डर है तारे कोई गमखई से ngak na ba कोई भारत की अपन बा थोकचल लेतब्रा हाइबने बा कोइना से हंगबे याइदि हाइदि मसीगुम्बा अदुदि मागी मागी होय इंडिया की लेंगाक लोम फेडरल स्ट्रक्चर होय तारगसु भारत की अपन बा भारत की सिक्योरिटी ngak बचदि अखोई की मसीदि कनो की भारत अपन बगी थोकदांग ने बा सेंटर की थोकदांग ने बा अदा बेंगोल दना हाना त्रिनामन कांग्रेस ना पाइरिंग दा मी जे पक्किंग जंगन बा मोइना पाइरगन हे जंगहल रोय हाइबा सुमाय हाइबगी पोडम लागदी भारत से कमाइना भारत मपुम मम कमाई लेरिगे जे अखोइना हंगनिंगे बा अदुगा सिगी वाफम दे थमकांदा हाइ बेंगोल दगी हाना मणिपुर ना बीजेपी लेंगाक लेरबनी अदुगा हादि बजि क्राइसिस मखल अनि नि बेंगोल थोइ बजिदि याम हेना मी हाना सुनाबगी kino tok dia ba sangje daga saidang ba ne ba bengol jangi ba infiltrate toga ain kaina sanga ga lai sidi mafam da saidang jara ba ne ba asylum lok ba hi tare hingna bagi akoi manipur jangi ba kampu singdina khurji control pari ne ba akoi lengak ta kai da dictate tok dana adigi yellow mi daga attack tok dana akal ring singa ba ne ba ani khenai ko infiltration loi da ga su ani sidi ma di authority wa khal am ne ba chakhol am ne ba ada akoi na hai di sinda hoji ki manipur ki khwai di phong chari ba si wa pham jina kan ba kali si kari gino Myanmar si digi sang pemidi mitop na tabra India sang ise adu Myanmar ga moi kari arwan ba thorang ka Myanmar di sang ba kuki jo singi akoi ki aini ada miam se si Bharat Sarkar na yam taram wong ni si kari gino wo isi kari gino hai ba si ne ba hoji akoi Manipur miam na ha di hanga lai ba hoji su mangi je si pakum je Bharat Sarkar pi ba songam de ba adu da akoi na muk dai si hoji kino ne mayam India da sangi ba Myanmar di sangi si yam mamang da akoi ki 2021 ki February amada kinoda Assam kinoda Myanmar da akoi ki National League of Democracy akoi ki kinogi se Ongchang Songchi gi mana yamna landslide victory hoidana mana sarkar semam dai da military group da web 2021 gi February 1 da madagi irang huruba kholuba mayam do military na kino to sason tro bodi khar takharak baina ngabak da India da moina masing thiyoba da mi lising bumari gi matak da sonda changsin gare India jangam bai si kano ne Mizoram ne Manipur ne Nagaland ne ohum sida woidui ne ba si na tana laite moi changpam je adu moi masing thiyo buni ko hape record ho buni ko mayam sanga mane ba ada hari ba Mizoram ne Nagaland ne Manipur ne haiba ohum sida Mizoram ga Nagaland ga di am sanga moe ba akoi Manipur da ne am hen sanga ngane ba second da Mizoram mo ni third Nagaland mo ngane ba adu asuk yam mi sing se adu khuji bok ka dau le gi ke ba right 2001 da gi na 2026 yora am ne ba sigi matang da mu hauki ba sahi gi 2025 की मे की तांग ट्रांपल दा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ना नोटिफिकेशन हम थुए बा करिया थोके बु भारत की यूनियन टेरिटरी खुदी मक्ता अमदी अखोई की स्टेट खुदी मक्ता बांग्लादेश अमदी म्यांमार संग पा इलीगल इमिग्रेंट सिंचे डिक्टेट तो खंतो अदुगा डिटेन तोरो अदुगा यारिंग डिपोर्ट तो हाइब ऑर्डर हम थुए बा था अमगी नुंग तो गदो मदुसु 2025 की मे ट्रांपल थोपदुना मे अदुदी 2025 की जून ट्रांपल मनुंग तो गदम ने बा अदुगी मनुंग दुदा अखोई अते अते लेबा की थबक खर पाखन के मणिपुर की कई थबक पाखे खी के बा कम हाइबा थाज की मनुंग दा मणिपुर दा म्यांमार दगी अखोई बांग्लादेश से याम मोय को अखोई असम दा खेनरी सी असम दना चंगई ब मिटोप चंगई सी गनो सिने बांग्लादेश की ने बा याम बसे अखोई मणिपुर दना म्यांमार की ने याम ने बा अदु दारी अखोई गनो दा म्यांमार अमदी बांग्लादेश दी मिटोप याम चंग खरगे जे तांथोप फबोंग गम दर के याम खंत के याम आइडेंटिफाई तो खरगे बा अखोई स्टेट गवर्नमेंट ना मसी तो खरगे बा थबो पो होम दो मान दे बा si government sengtopom ju thoi masi tha akoi myam ja haidi moina tokjabni ko government order thokje bhar sarkar thokjab order ne ba adugi order du moi comply to boda bane abi se government na ada home department na manipur gi madu ka do khorge jo koi khangan na thamme ba ada mitop khadang ba infiltration gi wafam lai se bharat sarkar na kangru phurup da yumpham warga miyeng thamaga adu ta na ba hona ba ta daga matam matam gi ain pakhem jem bu phatte ba muslim da target to ba yam seng hai kan da muslim da khadong na hona ba asam da fail wei ju adu na tro muslim da target to ga hindu lak ne phu muli islam me अखोई की कनो से असम से मिटोप से मधु यानब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक कान वो मतंग मतंग सुम तौब को सुमाई तौदना सुम लेरगदी यारो बा अखोई मिटोप सिदी मिटोप ने एनी कांगु कोइता सुको अदुना म्यांमार दे चंपसु मिटोप ने बा अदु मणिपुर सी भारत की पार्ट अमा वेगदी म्यांमार दे चंपा मिटोप सिंगी वाफम सु भारत सरकार ने सीरियस वे लोगदम ने बा म्यांमार की वाफम जिना खरे काउथोक काउखिन पनबोय पंदबोय तौरगा सुम सुरु सुरु ने सल थमगा अखोई वेस्ट बेंगोल ना असम ना त्रिपुरा ना असिना मफम वाफम मो सुम चलगदी मणिपुर मियाम ना भारत सरकार की मथक नंगाई वा मयाम से मसी पेंद्रमिना
wa ngang da wahi akan ba yaur kani adigdi ahien ba wadum yaur kane ba ada anti national way ai na ya de adu to wi kholian hairga ba khoi manipur miam da moina na fu afu sum to bi bese machi yam chum de ba aduna khoi na hajeni di hojik yong moina ada kana to re aham ba citizenship amendment act ta su moina konsolisi kanglup taruk khindani hindu ne sikh ne buddhist ne jains ne parsi ne christian ne asi kadane adu ju kra de lakpa afghanistan pakistan digi lakpa ne ba si ne bangladesh lakpa si ne ba si udadi अखोगी कनो दगी ब्रह्मादे लाप मैते यदि याद्रे बम सोम थाइदा कई कनो खा अदुगा सोंदन ब्रह्मादे लाप कुकी जो जिंगसिदि लोइ चंगन बि फियम नेबसिदा वा वाटर ची दि योग दबि दको सुंबा अखोगी याम बायस लेबा मोम मतोसे सिने यादे अदुना अमित शाह ना होजिगी थम्बि वाफम दो मणिपुर की वेंदी मणिपुर मियाम द याम साथीना करेम कथाना बा मणिपुर की मियाम बु मी वने लोगदबा मागी सिटीजन वने लोगदबगी खुदम नेबा मसी अखोई मणिपुर गवर्नमेंटसु हंगबम थुएबा करिगनो सर सुमाय तोदना हारेबा स्टेट अहुमदना सुगी वाइना मिटोप अखोई आइने यादबा मयाम सिल नारुन संगबसी थिंगनी हाइबगी अकन बे फेप लौरे अदिगी नोई मदु गो थोपल लेनी सु याम कन हाइकांदा सिदा लेरिबा मणिपुर गवर्नमेंट सिदी अखोई गिदी केम हाइबी कइनो नत्र अखोई मतम सिदा लेबा बीजेपी की लोचिंग बा गवर्नमेंट से अदुम मिटोप खंतो बे थबगी सुदोक तोक दी हाइबरा असोंददी हाइबी वेस्ट बेंगल पाइदे गाइरिएबा पाइदे गाइरिबा वेस्ट बेंगल दुदो बाउदा हाइरिएबा चंगबगी स्माइ मिटो इन्फिल्ट्रेशन तोबो याररोय ngамहलरोय हाइरिएबा अदि मणिपुरदिन ngамहलिनी मणिपुरदिन संगली हाइबगी मोंदा मागी सिग्नेल फंगिब्रा न कदोरिनो मणिपुर गोमी चैराव खुलीरा मणिपुर मियाम जी करी वनी येंगिनो हाइबसे मसी अखोईगी मणिपुर की गवर्नमेंट हंगदमे मणिपुर मियाम की मसी अकन वॉइस अमा थोपम थुय हाइबसिमा आई थमजनिंगी अदुगा होजिक मणिपुर की इशू जिदी मसीदी याम लाइन लौबीगनो दी मणिपुर सी हुजिक याम बर्निंग ओरिबनिना असवंदा बेंगोल थोप इरांग दुदी बोर्ड की इलेक्शन की इरांग नेबा असम द लांग दी इलेक्शन की इरांग नेबा सीदी अखोई नेशनल क्वेश्चन नेबा इंडिजिनस पीपल अखोई की नेशनल क्वेश्चन नेबा मणिपुर की हुजिक लांग सिदी सीदा तोरेबा अटैक खुतो मसी याम पेंदबा यामना लान जी फोंग त लौथोबनेबा आदगी इन्फिल्ट्रेटेड काफु जिंगदना अदुगुंबा कांबु जिंगदा अखोई खुदहनगे मधुकी पाखुम पीरगे आइन की मधुना पाखुम पीगे सु भारत सरकार थिंगदम बनेबा अदुदादी भारत सरकार ना पीरिबा खोली ट्रीटमेंट जे स्टेप मदरली ट्रीटमेंट जे मसी अखोई कयाम कोइना हाउ लोंग सेल वी केनो दे सफर हाबिसि अखोई हाय हंगनिंग एबा को अदुगी पोर्टु लामनिना खोसी भारत सरकार ना मसी दसु खरा मियिंग चंगगा मणिपुर मियाम की इंटरेस्ट थबक तोबियो हाबिसे आई हाइजेनिंग मधुना तगी मणिपुर मियाम ना हेन हेन अकन वाफम थमकने हाबिसे फास्ट रॉन्ग इज माइ थमजनिंग ओके मणिपुर मियाम ना हेन हेन अकन वाफम सिंग प्राइमरीली अखोई सेंट्रल के लीडर सिंगना सेंटर की लेंगांग ना बतारे मणिपुर की यामना कंसर्न होइना वासिप फोंदोरक्ता तारगदे मियामना कन गांग एदना मोंग सा यूएपी के मखादा करिदा पा तोंगा तोंगा सेक्शंस इन पांजलगा फाबो पुनबे यानबगी नोटिफिकेशन थोलकपना चिंगो मयाम ले रे बतारे अदुना आई मथंग से उजाप्रेमानदा लाचम उजाप्रेमानदा सिगी तांगक्सी यरोकानसिदा अखोगी इन्फिल्ट्रेशन नत्रगा सागी इलीगल इमिग्रेंट मयाम इमिग्रेशन तोरिबो मयाम सिंगसी मसी डिटेक्ट तौनुगी दमकता अदुम ममांग द ऑर्डर थोखिबा मयाम लेरे अदु मदुगी ऑर्डर दु मखाता ने एक्सटेंड तौरगा लोरे हैबगी नैरेटिव्स दमक लाई अदुबु मदुगी ऑर्डर दु मखाता ने एक्सटेंड तौनबा रिक्वेस्ट लेंगा की माइकाई दिगी मतम दु दसु थागी दे अदुगा हुजिकसु अनोबा लुचिंगबा लेंगा अमलाक मतम दसु मदु थाद्रि है बतारे अदुबु वेरेस हाउखिबा मार्च की तांग 2026 ता कोई लोकसभा की एमपी डॉक्टर बिमोल अकोई जमना कोई हंगिबा होम मिनिस्ट्री दा हंगिबा वहंग दुगी पाकुम अप्रैल की तांग 3 पेरक मतमदा मसिदी डिटेक्शन एंड डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल इमिग्रेंट मैम सिंग सिदी ऑनगोइंग प्रोसेस नि अदुम स्टेट ता मसिदी एम्पावर तौरगा लेबा प्रोसेस अम खंगनी अदुम स्टेट खुदिमंगना यूनियन टेरिटरी खुदिमंगता एम्पावर तौरगा मोइजा अदुम तहलगा लेबा थबक नि एना फोंदोरप लेगी है तारे दना सेक्शन 28 ऑफ इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 की मखादा सुमाइना लोय एम्पावर तौरी हैबगी वहम से फोंदोरी है तारे अरु इतारगदी स्टेट ना दुमक तहलगा लेबा वाफम अमखंगनी हाइबनिना मसाइगी अखोगी इलीगल इमिग्रेशन की नत्रगे इन्फिल्ट्रेशन के क्वेश्चन सी अखोगी अतोप स्टेट सिंग दसु लेते है दोरब्रा मणिपुर दसु लेते है कनो सेम थिंग असम दसु मधुमंगनी त्रिपुरा दसु एप्लीकेबल नहीं वेस्ट बंगाल दसु एप्लीकेबल नहीं हाइरिबा एक्स के मखादा अदु मणिपुर दसु एप्लीकेबल नहीं अदु मणिपुर दना मधु एप्लीकेबल ओरिबा अदर 3 स्टेट तना ngसाई इन्फिल्ट्रेशन से इम्पॉसिबल ओहलगनी हुजिक मोइ के लेंगाक लाए हाइबगी एश्योरेंस पी अखोय दना ऑलरेडी मोइ के लेंगाक लेबा स्टेट सी दना मधु की एश्योरेंस पीबा ngam मसी की प्रोटेक्शन और वाले मियाम तोंगान बा कोई एनआरसी बोइरा मो बोइरा मैम थीबगी लंबी मैम खनरी से अदना हुजिक यूनियन होम मिनिस्टर की स्टेटमेंट लाखपसिददी अखोयना मसी करी तौरगदी स्टेटमेंट होंगनबगी मतंग दो बरो नतरगा प्रोटेक्शन तोहनबगी मतंग दो बरो इलीगल इमिग्रेंट मैम सिंग से डिटेक्ट तोबी मतंग दो बरो कोई करी तोबी यागते कमाई थमी बे सी क्वाइदि फबदे अखोयना आइगी सेशन दा मसी मान चिथरम मालेबको ओके
West Bengal, Assam, Tripura kai sidi Assam ga kai ga koi dum punna lebita leminajaba major tawjaba apikpani na Tripura so right aduna tawbudi moibudi Bangladesh ka loin thangna bu oiba Manipur sina Bangladesh ka thangna hodre ba khoi laibak thi bai tare Bangladesh so khada earthquake ka thokna khotna dom laga leidana seismic kano ga taw kapsang di phadona dom kan section dana taw gordi adum laida da khoi basi khoi home minister da phajana haiba tare kaino kanda si hayeng law da complication kha lakane ba hoji aina law da hoji thiba hana khoi brain yaujabani si article 14 gi violation lakto ba article 14 ji maru in reasonable classification nam lakane ba ko classification ji moina Bangladeshi mayam di khandu oni deport or di du Myanmaris ko di khandu or deport or hai sida kai no ba adu classification ji ani si manada bara ba khoi pa sa akhoi gi test ani tawni amana intelligible differentia ko intelligible differentia id group ani du yeng bada yam line na tongan ubra sine ba ko de amana akhoi gi racial nexus hai haidi mana phangi ba taliba classification tawraga mana phangado object to madu phangbaga my classification ani tuga mari leina baraje smai to ani se khoi hayeng supreme court la khane ba ko intelligible differentia sida ani je foreigner na tabja la khoi gi Myanmar gi foreigner na tabra Bangladesh ni foreigner ra kadai dano ba mana distinction pi du si Myanmar gi mi du di hingjabani akhoi song sina tiger ni haidori bra si intelligible differentia chamana si ani je khaidok pa foreigner is a class ne foreigner sida aigi foreigner nangi foreigner Bangladesh foreigner Myanmar foreigner khaidok pu yaro foreigner is a class ne aduna classification gi intelligible differentia ja ma fail orani adegi racial nexus haidna Bangladesh nang deport to tu kari gino Myanmar is thamdu ji kai gino adugi mana classification to du nexus level later yeng ko adu fail oi ne ba ko ana khamda hayeng legal complication khar la kani masi mana khangam do sha adu mi khara nung ta habium changi ko gi intelligible differentia ga racial nexus ki posida khar sar phak ta kani ani muloi tu na khando si tu na tan thok si haiba ma sim to honing ne ko aduga ai na sai de khali se khoi gi akhoi na thido si hana gi leiri bisine khandok pa maga aduga ami sana di ngange ai na ngang mo record se na sai net ta kano da AI to ga thiba si AI si di ko chimin sin sino haidna ko adu sin na ga thiba si father phangi ni ma page tara gum lei mana amata lehelo ya phaktu lang thokini mo ha ya degi di hungi ko detect kari delete deport kain taw na degi yam hairi de space humari jak par loi da thalle ba adu takpadi masi yam toina hairi ba ko adu thabo oini tok da bai tare adu bu akhoi torpani khoi lai khor mi sina tra adu tawbiro tawbi si akhoi na khandoi si akhoi pot ani ni pot amana nga sai se hana lei bi sing ji kadoni hai ba ma adu ka anogo sang pasi changandana ba ma pot ani ne ba ko ada akhoi na sum yeng na ba da India ga Pakistan border si 3323 km masidi highly fortified ni line of kari control ga to sidi highly fortified sidi una ga pairak pada una jong paika ki hai ina hang ba kaino ka nung me ka pa ko do adu ga Bangladesh ki si adu Bangladesh ki border si adu tawdu ri ba 4096 kilometer ni manam sang heli ni masidani khoi chathra ka do si sima khoi na khangbi tare adai na su adagi di nasai gi India China du bu di adu su samani na ko adu su berani simam si adagi Indo Myanmar si sidana khara section bidaba porous border ga hai khamada porous ka nati sidi no border ne ba no border na tham sira natra Myanmar gi lam si India lok sang gi kan khalibra natraga Myanmar lok sang ra ai di kamjong si Myanmar na khara usulam jai andaki attack to the com tamgam de ko chalaga thaina major gi menda 1949 pun giba boundary still lai bra ka hangbam chang ai lairam no man kha ka min khop chalam madra ngak pi drabani na du gi pone ai gi contention ai gi submission na masi border kana nga in hoja si ma so ko thidopa India ga Pakistan gi border si BSF na ngai ko border security force ai se adagi di ngasai gi India ga China ga sina Indo Tibetan border police na ngai mona ITBT BP hai sina aduga akhoi gi sina Assam Rifle da ngai ba ko si ma yamna soi bai tare aduna BSF cd magi BSF ek amalai border security force act 1968 adu ma khada border security force cd ma di constitute to ba semi ji kairong ka only to ensure security of border security of India mo border ngana tang sem ba to tham tok do BSF ki sina akoi Assam Rifle sina thabak ahum da semak pa magi Assam Rifle act 2006 da thabak ahum ka ge thabuna ka amana counter insurgency operation ani subana kai do ba border ngak pa ahum subana in the aid of civil authority in the maintenance of public order ne ba ko aduna thabak ahum pisan bai tare aduna ahum ji ama lokhok piraga ji border ngak pa du di highly specialized order ba
BSF to PB aduga fencing to fencing to su jare da BSF nga di fencing ta kai ti ma tha ka thok kale ma khara kapa sange si border si international border ni si phagi jawang si lekai border na de this international border ni anu ma si da kap sin to bungamba khara kapan ma mi thamba sang BSF se masima thamba aduga mo ano plan ni kaino lai khamri ras Indo Myanmar border force na laibagi proposing lai karbani IMBF hai mo na haibada ado masi propose lai re 29 battalion lehni 25 battalion Assam Rifle dagi lawba ado 4 battalion na Indo Tibetan border police te lawba IDC gi Indo Tibetan border police bu di phare India ga China ga da laibani khara action torongane bako ado ga Assam Rifle gi 25 lawtho ga BSF te loksalaba sima recommendation ni ai gi side tagi ado amana hujiki do Aji silai jare ojabi mogi matamda ojabi mo pale ma MP we pan bani natra amo among pal kadoi ni khoi atum pale doi ne o ebse I ma thabu puto di phai ai thabu tau daga di phate ai kaino wo they are representing us akoi represent tawini akoi gi apamba Manipur phanabu ngang du irrespective party line akoi di mi yam da baina MP si yamna powerful di papa yam kan kalu ba yaroi khara ngang masako phabam change ba akoi di mi du yam de ba mi ani khaktani ani du su auktaram inaram ani du kenga paw phongna poti kai lege khangna jante ba adegi di rai sabagi di sumadi khum man isam jare man tapsa ba haitare moi hum du sat pane dana sidi dam pire power sina hamna te ko aina mamang ni bani kaino bion headline to su phai gi bu mathai thai ne masi power si pila ngarang de pi bna ti bse 1950 60 sigi sagana power si pi order du sum renew to sum thopoi wane masi pila bani dana masi gi deportation gum kai gum to ba ade capture biometrics ade di biometrics particular ga haiba identification of illegal migrant ga haiba sigi mayam si akoi by virtue ma delegation power du gi matungina akoi gi ano semi ba sai immigrant and foreigner act 2025 adui matungina tawrine ba ko adui matungina rule number seme immigration and the foreigner rules 2025 right ade amasung seme immigration and the foreigner order haibanga adu duna thaina foreigner tribunal order du gi mahut ne ba ko ana foreigner tribunal akoi se foreigner tribunal amata chu leitri si angak polebak simung angak pa jaga am ni si ju foreigner yamna problem last foreigner nang di foreigner ta bra si last contentious oita ga di madu foreigner tribunal decide tok doine ba ko adu da foreigner tribunal se ngasi bok ta amabok leitri sanai ba Manipur si da aduna di foreigner singi di moi di am laibak phaba laibak hai tare ne Manipur du sang horoga di foreigner tribunal ju leite state people power sing da exercise tawde adu di yamna nungai ba changu changaga di adum leisan ba yara ba jaga amani haina moina khan gare ba ko aduna aina khambada Manipur si pharam le ramani bu hoji ke foreigner adagi illegal immigrants maje khandu ko mathom tai aduna center na preka power du ni anga sa adu foreigner tribunal du di delegate tok di ko simadi in sengdok sari foreigner tribunal semodi still in the hand of central government the lady by virtue of masagi chapter number 4 of foreigner immigration and foreigner order 2025 matungina adu di koina center da takhayom changi ko sembi wo so semakani aduna adugi mayam da Assam da di moi di more than 2000 foreigner tribunal lay Assam da di 2000 okay 2000 ni ko 1000 ni lising ha bongani amai leibani na mi di am lei khare district khuding ki subdivision khuding lei khare ado population jang wang in Assam di 3.5 crore ni population Bengal di kale population karo trang lengoni right akhoi gi population du yaw de khoi di an population yaw da bani akhoi di en khambada phakta du mal he khoi na isai am lei dai na kai sino hingmin na se akhoi haido ado akhoi on thuoga simin na si akhoi na adom da lak na phadong mal he aduga sai ba sai khoi to state na to ba khale sida ne khoi na hujigi state na to ba ni ko with center ga direct khoi state na to ba khu tha ba oja strategy na hagi line du da akhoi na khangbi du se public order is state subject ni police state subject ni adu ama hapsa jamana land leipak ni na Myanmar ge sai thangna bu leipak ni na asi singdum ju leipak ni na land de singe hill jai yaw de yaw mi de land dang yaw me aduna land ne police ne public order se akoi mukut lei bani na adu manung sa koi lei dana law semba yai order adu ga yam phabam na law semba ji assembly di numi khuting pham ya pote aduna law semba ya area ke se by virtue of article 162 na te ko 162 gi matungina 162 ki matuna kari haira less executive power is coextensive with legislative power legislative power lai ba khaidu adu executive power sina bi adagi ama ka haira ga ina mase khoina kok se Mizoram na khar kok khai lai rene khoina di mamang ai maitai di tam haira me hauti maitai tam ne am lai tre Mizoram de khoi tam tar nong ai bi ung sibu khoi tam duri moi dagi Mizoram gi di inner line pharmacy ka pha ai nga sa kaino na khoi nandor ngai ne khosal lon sina pa ge lo sal ge ko guideline for enforcement of inner line
regulation in Mizoram 2006 da amaga 14 kha no bosida suma hai para number 2 sida ya phajagam no akhoi Manipur da sumai laibak ningba yaudi Mizoram di khange moi sigi foreigner khando khanjin ji moi di khando khanjin tawdu takai ti YML loi pa ba ko sumai ju moi inela pa me sumai sem do khreung a person deemed to be indigenous of the Mizo district now state of Mizoram if he or she or either of his or her parent were born in the territory of Mizoram 5 years territory India 5 years prior to the commencement of the Constitution of India as per Article 5 read with Article 394 of the Constitution and who have continuously resided in Mizoram not later than 26 January 1950 and their descendants including non-Mizo indigenous resident. Midi kya singam no. Indigenous people sa 1951 61 tong khang de na koi dia. 51 ge energy lai mo lai te ai lem no mal. Ado hora hang de khong ge hang ta di khom. An huji ki po to Mizoram diong 26 January 1950 de lok thok khre. Indigenous people le 26 January 1950 ki adu ki mamang sahi manga gi mamang da Mizoram da pokpa oi dong ni mi kya singam diong ni akoi na tribal ni Mizo ni ka na sai sak lai singam moi khali makok to kya lai ba kya ning re mi taw re ba moi jo khoi digi lo bu no mal he tar ja khoi gi 1980 gi MSUM di MSCOC ka lenga ka sign to no matam da khoi su 26 January 1950 adu gi khoi gi constitution chanaba numit tu da gi matung da sang pagai di khando kan adu mamang da sang pai tu di khoi lamdam si laura ga su khulo du phajare ha ba akhoi gi MSU to e kotang le hore adu ga semdok pa lo di semdok hodre ado moi gi di si government order gazette pass to khore aduna takpo de 20 January ki prior to 5 years sei manga lo du 19 kaya 45 ta khre ba adu di mi gi di makok tu sana gar ha brinda akhoi na kok sana kok tu sana de khut khong sana le re ham okay adu bo hujiki sina ILP ki guideline ne tar adu su way mane yes ILP ki guidelines na foreigner detect to budi ya bana tabni na indigenous people to define to dunia to ka indigenous na taba atop state ki lak pasing andu gi damak ta di ngasa ki permit se pai dabi yaro habni to foreigner gi dudi adai do ta kitang yes kenara ga suraj moina tawsi moi diam phajabana tribals oire adagi di ST su oire adagi di mai di len lo su semdok re boji len lo su semdok re ko MNI la semdok 1060 apum lo dum leidna ko mi di anobo len lo pass ta hore tawraga atopa amatana mizo na ta mi amtana mizo am len leiba ya di haire adu patadar oiba ya di law thokre ta ga di moi di foreigner sang foreigner pai le uda na pale ne moi di mizo lam lo ya damina ada mi gi am singre len ne sa ko subject ni na foreigner amata len leiba yadre patadar oiba yadre ha mi di lo semdok khre lo semdok khramina sumai to India de lakpu chapani si laga anytime tang thoni adagi di foreigner do su lebam leitam u do nap tamni adagi di atia da pai le ran hamda amani mi di sanagar haba akus adumba ama sanction bam changi haijabani da okay sanction ba ya ba koi legally ngasai gi ojana thambi ki ba koi legislation ki khudang da amadi mangonde pir executive power ki khudang da hari koi subject sing asida dum sanction ba ya habi hom chenu ja thambiri se maduma koi Mizoram dagi tamba da so dum kana gani ya phobasing dudi habi ojana hom thambe du ai oja laksin ngi soja koi gi kanogi ngasai gi detection and deportation of illegal immigrants in si just an ongoing process ne habi pakumama pire aduga handagi 19 Foreigners Act 1948 ki makha dum empower torga lakpani adu hujikti anover replace to Immigration and Foreigners Act 2025 ki makha da si sedum continuously satharga leiba adum process sabni for every state and union territory of India highway home se thamabni na ko state na sum tawjeri hai batare adu tawjaba taraga su akoi illegal immigrants se kyam yamna detect to banga mage habgi wahang dum dilai adu mamang da aing sa thamjaki ba irang horpum matam da chahi amagi chang da ngasai biometrics logi bagi se sigi si kyam yamna illegal immigrant detect to bagi ana question amakha koi July tha da pangthok ki ba assembly ki session da opposition ki MLA Okram Surya Kumar na hangki ba an star question hai batare mase July ki tang ani da pakum pi ki hai ba pakum si home minister ne pi ba pakum ni madu hai ba si chahi amagi manuk dan ta ba madu ki tang phaw July ki tang ani 2024 phaw gi mamang da gi hari chahi manga se da in the last 5 years 10,675 si masi kana to yen masa khangdu yen hai re ta detected to yen illegal immigrants detected in the state in the last 5 years is 10,675 adugi 1 year ki exercise to yaro phaw bada adu khatang detect to bungam gi bagi film na chingula re probably Manipur crisis le budana oram basu aduna stress empower to ta illegal immigrant detect to empower to orga su pangthok pangam daba similarly nahan megi tang tareta
कोई नामली वांगली अमदी चोरो दा थोकी बतो तो कुंजा सिंह मियाम नमसी कैनोनी केने पी न चिंग चंगा चाथबनी इवन एमएलए नसु लेसो केसिंग मसा मंगना हाइरिसी मसी एक्सटर्नल एग्रेशन है तारगसु स्टेट के होम मिनिस्टर नदी हुजु फावदे एक्सटर्नल एग्रेशन की कैनो फंगदी रिपोर्ट लेती है भी होम चिंग बले है तार अदना कोई स्टेट न एक्ट तोब ngमजदब मयाम लेबो माली मदना कोई स्टेट न कमाइन एक्ट तोरगदी एनआरसी तोरगदी यादोरिब्रा अदग ngसाई ऑनगोइंग डिटेक्शन एंड डिपोर्टेशन सि मपुंग फाना तोरगदी तोब ngमगदोरिब्रा स्वाइस कोई डिस्ट्रिक्ट की एसपी सिंह की कोऑर्डिनेशन कमाई थम्बी बे अखोई की पोचे अनि थोएब को अमन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टैंड राइट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टैंड का मणिपुर गवर्नमेंट की स्टैंड अमा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अखोई की इंटायर क्राइसिस 1951 दे हौरसेब 51 से अखोई की रिफ्यूजी होल वर्ल्ड की लाइस 51 से दगिनेब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना साइन तौदिस कगिनो हकर मादी यूरो सेंट्रिक वे न कैनो कान कोल्ड वॉर की प्रॉब्लम सेकंड वर्ल्ड वॉर पगी अदगी सेकंड यूरोप के तौबा अदु इंडिया ददी मूवमेंट याम लेदना मतलब पार्टीशन की 1947 की मतुकी मैमदू तौ मकोक मथा सानी कोई ngमोय हन साइन तौदबनेब इंडिया ना अनदर इशू में रेस तौसिना मदुगी इंडिया द लेबा इन्फिल्ट्रेशन की प्रॉब्लम से क्याम चाउगे है तका मेंटेन तौनबा कोई कैपेसिटी लेते सिनेब है क्याम थिना लेगे द अरे चंगक पसे अनि थोनो खाइदेब इंडिया ना इलीगली चंगपा मा लीगली चंगपा मा इंडिया से क्याम थिना लेगे लेते के कान हजिक स्वाइन हंगिसन 2025 आरटीआई था गवर्नमेंट मिनिस्टर होम अफेयर्स ता यस इलीगल इमिग्रेशन तो खरको पासपोर्ट पारगा इंडिया द चंगकपा अदुगा माई पासपोर्ट कर दिलोय थोखरबा तम दिलोय थोखरबा मागी वीजा पे के लोय थोखरबा हंगिदब मसिंग से ngasi फौदा क्या लेगे का इंडिया गवर्नमेंट रिकॉर्ड लेते हाइदी चे चांग फजना पारक कांगु दुगी फजना फु मेंटेन तौदेब हाजे मिनिस्टर होम अफेयर्स ना 2025 के आरटीआई द खुमिनेबा सिगिसना लीगली चंग कांगु नेबा अखोय मदुगा अखोय सिना कमाय तौगेदा लीगली सु चंगपा इलीगली सु चंगपा प्रॉब्लम ओइदोने बखोय मणिपुर की सिटी इंडिया से लीगली चंगपा तो कंट्रोल तौबा ngमद्रे अदुना इलीगली चंगपा तो कमाय कंट्रोल तौदोय नो हाइसे सिना गवर्नमेंट की इंडिया की स्टैंड लेखरेब अदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फॉरेनर्स याम नुसिएब अखोय मेन स्ट्रीम इंडिया से कई हाकान हेक यंग मतम दे इंडिया द रूल तौदिसे फॉरेनर ngak रूल तौएब कुसान तौरे हंस न तौरे को कुसान अखोय 78 एडी काय कुसानी अदगी इंटायर सल्तनत अदगी इंटायर मुगल मपान की मी ngak तन रूल तौसे अदुना मपान की कांसेप्ट काय कइनो से अखोय दी लोइमा दुम लेबे या बि कांसेप्ट न सुनै काना मदु की दु मम्मी दो अखोय रुम द लाकपददी यादी कइनो कर मोदी ह्यूज पॉपुलेशन नेब अखोय दी पॉपुलेशन मचा नेब अदुना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टैंड से मणिपुर की चाना दी सिने वे थमदोजे ओवरऑल स्ट्रक्चर द अनि सुबत अखोय दी यूनिवर्सिटी मणिपुर की ला कान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना 2025 की सिरा करियन हरके कान मसीगे क्वेश्चन जे स्टेट गवर्नमेंट हंगु हाय मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अखोय द हांकनु गवर्नमेंट हंगु कइनो द अखोय 1951 दे खुद पिथोखरेब मणिपुर गवर्नमेंट द खन स्टेट दो पिथोखरे पावर से मोदे लो पिथोखरे अदगी 2000 मोइन हंडक 2025 तौर जो हाने की लो मैम दो रिप्लेस तो रिपील तो होगा हम रिप्लेस तो वाइट पुल पुंजन मने अहुमरी पुंजन मनी मैं मथा साब खप मैम जाव तो दुना लोइन मक स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी नि माउंट तौदो डिटेक्ट डिटेन डिपोर्ट हाइदुदी दी अहुमदुदी स्टेट गवर्नमेंट तौदो अखोय द हांकनु हायबा अखोय ngasi hangduri se गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द हांकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाइदुसे खुदोम से मणिपुर गवर्नमेंट इंजरक तोरेबा अदुना ओनस थबक तौदुसे कनानो हाइकांदा मणिपुर गवर्नमेंट लोय तारकदोरेबा अदुना मणिपुर गवर्नमेंट से राइज टू द ओकेजन एदो कमाइन तौगदगी हाकादा एप्रोप्रिएट बिल पास तौगदबने एप्रोप्रिएट बिल पास तो बाइसे मान अनिरक ट्राई तौखरे फेलोरे मसिदा कमाइन तौगना याबा लो वाइसे प्लेट बसुया यादेबा तौदबा यादेबा अदुना मणिपुर तौदुसे अनिनेबा लीगली चंगपा मा इलीगली चंगपा मा अदु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना तौसिदा कमाइन तौगदा लीगली चंगपा जे थिंगेबा मणिपुर प्रोटेक्टेड एरिया परमिट अदु परमिट मसे लीगली चंगपा इंडिया माता चंगपा वाहले बतमादा फयदंगा चंगपा वा खरजानी मणिपुर मचा मपान मणिपुर मचा चंगपा वारी वारमनेबा अखोइना हाइसिन लीगली चंगपा दि वाहलेबा इलीगली चंगन बदो करो चंगहलेबा कुछ चंगेबा मसे चंगपा से मसे मणिपुर सिना अखोइना फेजेस ना कमाइ तौगेदा 1951 साइसे मसिदिम हौरे 67 से द रिफ्यूजी की बर्मा रिफ्यूजी की एसोसिएशन से करिबा इंडिया से साइन तोम तारि मोगी मचा मसु मोगी मतम द मोगी फैमिली ट्री म फजन थंबिरा कदा लेखिनो तहुद्रे बरसो मसी से मोइना हाइट से नुइ तौजगदबनि हाइरेबा अदु 1967 की हाइबि यादे सिना कइनो काना अखोदि यूनियन तोइ मतम द सेंटर न तौबिरमगदबनेबा मोइ तौबिरमद्रेबा अदु मतुंग 1991 द चंगपसे याम चाउड चंगे है 1991 पाइ मैम से मसिजु गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर तौबा यारबने अदुना 1984 ददि अखोइ स्टेटहुड फंगे 84 साइड स्टूडेंट मूवमेंट तौ मतम दो मदुरि तौरमगदबनि मुरु तहुदबदुना अचौ फेलियर अमा ओइबनी हैबसिमा अमुक थमजगेबा अदगी मणिपुर की क्राइसिस का खितंग लुबमना नुंगाइ याम नुंगाइ सिन कमाइ तौगेदा
ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯨꯂꯣꯟꯅꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯦꯛꯁꯜꯂꯦꯕ ꯑꯩꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯆꯦꯛꯁꯟꯗꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯇꯨꯝꯕ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯝ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕꯗꯣ ꯌꯨꯂꯣꯟꯅꯕꯁꯦ ꯂꯩꯕꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯏꯑꯦꯕ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗ ꯂꯩꯕꯗ ꯋꯥꯏ ꯂꯝ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯆꯥ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜꯁꯦ ꯑꯥꯗ ST ꯑꯣꯏꯅ ꯔꯤꯀꯣꯒꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯗꯦ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯇꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯍꯌꯦꯡꯋꯥꯏ ꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯊꯨꯕ ꯔꯤꯀꯣꯒꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯁꯄꯣꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯕꯣꯝ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯂꯩꯇꯦ ꯆꯤꯟ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯂꯩꯇꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗꯅꯦ ꯕꯣꯝ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯁꯣꯝ ꯕꯔꯃꯥꯗꯁꯨ ꯂꯩꯕ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇꯁꯨ ꯂꯩꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯂꯣꯏ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯦꯕ ꯂꯣꯏ ꯍꯥꯞꯆꯟꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯂꯣꯏ ꯆꯪꯉꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯕ ꯌꯥꯝ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯤꯁꯤ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯌꯥꯝ ꯐꯕ ꯃꯦꯒꯅꯦꯠ ꯀꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏꯔꯦꯕ ꯌꯨꯅꯣꯟꯅꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯄꯣꯁ ꯃꯦꯘꯥꯂꯌꯥꯗꯒꯤ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯖꯣꯕꯀꯤ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯄꯣꯁ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ ꯅꯝꯕꯔꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯆꯪꯉꯛꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝ ꯆꯪꯉꯨꯔꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯂꯣꯏ ꯗꯥꯏꯚꯔꯠ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯁꯄꯣꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯖꯧ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯗ ꯂꯩꯕꯨꯗꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯂꯩꯕꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯆꯤꯡꯗꯁꯨ ꯄꯪꯉꯥꯏꯗ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯨꯜ ꯁꯦꯝꯅꯤ ꯈꯣꯠꯅꯤꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯕꯛꯇꯅ ꯁꯨꯡꯇꯧ ꯇꯧꯗꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯀꯅꯥ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ प्रजाꯗꯤ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯄ꯭ꯔꯤꯌꯦꯠ ꯕꯤꯜ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯁꯨꯝ ꯕꯣꯜꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯀꯥꯎꯁꯜꯂꯦꯕ ꯅꯣꯏ ꯇꯧꯗꯧꯅꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕ NRC ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯀꯥꯏꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯐꯣꯔ ꯗ ꯃꯨꯃꯦꯟꯠ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯁꯨꯡꯇꯧ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯔꯣꯝꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯁ ꯇꯧꯁꯦꯕ ꯃꯨꯃꯦꯟꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯒꯠꯄꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯁꯦ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯎꯕꯁꯤ ꯇꯣꯛꯑꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯒꯦꯗꯣ ꯇꯧꯔꯁꯤ ꯌꯦꯟ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟ Okay, ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕꯗꯨ ꯇꯧꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯈꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯕꯤꯜꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯍꯟꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅ ꯉꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯉꯝꯃꯒ ꯂꯩꯕꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯦꯟड ꯐꯣꯔꯦꯅꯔꯁ ꯑꯦꯛꯠꯀꯤ ꯃꯈꯥꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗꯤꯇꯦꯛꯁꯟ ꯑꯦꯟड ꯗꯤꯄꯣꯔꯇꯦꯁꯟꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯦꯝꯄꯥꯋꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯕꯁꯤꯃ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯂꯩꯖꯔꯕꯅꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅ ꯇꯧꯖꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯇꯧꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯍꯣꯝ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯃꯁꯤ ꯊꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯈꯪꯍꯟꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯍꯨꯝꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛꯈꯛ PR ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯈꯩ ꯗꯤꯇꯦꯛ 819 ꯗꯤꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯊꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯀꯥꯟꯅꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯍꯨꯝꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯨ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅ ꯇꯧꯖꯕ ꯌꯥꯕꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ ꯁꯝꯕꯜ ꯈꯥꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯣ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯕꯣꯔꯗꯔꯁꯦ ꯁꯝꯕꯜ ꯈꯥꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯏ ꯉꯔꯥꯡ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯁꯤꯃꯁꯇꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯂꯥꯏꯐꯝ ꯈꯨꯅꯧꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 3 ꯃꯨꯛꯇꯪ ꯐꯥꯔꯝꯕꯗꯨ BJPꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ 60 ꯃꯨꯛ ꯈꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨ ꯊꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ ꯈꯥꯕꯁꯨ ꯈꯥꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯨ ꯂꯩ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯦ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯣꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯅ ꯔꯦꯒꯨꯂꯦꯇꯦꯗ FM ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ FMR ꯗꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯔꯦꯒꯨꯂꯦꯇꯦꯗ ꯑꯣꯏꯕ FMR ꯑꯃꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 10 ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯃꯤꯠ 9 ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯩ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯄꯥꯁ ꯄꯥꯏꯔ ꯆꯪꯒꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ एवरी पास पारगा संग खुदिमा बायोमेट्रिक स्कैन तौरगा संगमनीना मखोइना सिरिदा सिटीजन ओनब होनब तारगसु मखोइगी नेगेटिव बायोमेट्रिक्स ता लेगिबना मरम ओरगा मखोइसी लमदमसिग सिटीजन ओइबे यारो हैबगी ओहम सिंग थमय तारे अदुना हाइरबो मयाम सिंग असि निंगथिन इफेक्टिवली लैतबगीरा नत्रगा लैबगीरा अखोइन हुजिबु स्टिल वी आर आस्किंग फॉर NRC अदुना सिगी स्टेना तौजबा याबो मयाम सिंग असे अखोइ निंगथिन मपुंग फाना तौबंगा मी नत्रगम देवजा जन दोकमाय थमि केनो गिने मसि स्टेट गवर्नमेंट गी याम सोनबगी खुदम नेबा मितोब खंदोकपा मितोब डिटेन तरो थंबा मितोब तांथोकी बायबसे आइनि याद मितोब तांथोकी बायबे थबक लाइरि मी मितोब हाइबो वाहिबो पनगम देबि स्टेट गवर्नमेंट हे पनबगे यांग हत थोयाबा ngam सही क्या सुरे मितोब हाइबो वाहि पनगम ददन होजबक दोजे पन हुजिक मोय गवर्नमेंट पीबा डाटा आम पी रेकॉर्ड अदु मितोब असुक चंगी गाना अदुदी पुरा अखोइगी इलेक्शन की फिदेबेदगा अखोइगी हानगी केनिना खुनम मयामना लाख मरी खक लई लाख तरुक खक लई पीबगी सुका थाजदबा मीना याम नोकदबा मोकरी वेबम लैदाने आसी अखोइगी चिफ मिनिस्टर वर ममीना ग लपा लाख मरी मखाई लई अदुगी लई हाइना कैंडिडेट मयाम पीनाबदो MLA मिनिस्टर मयामना अदुगी केनो दुनेबा आइनो सा हाइदैदो याम चंबा 2021 गी फेब्रुआरी 1 गी मिलिटरी coup तुदा इंडिया दा लिसिंग हुमफु मरी हेन संग उइपिंग हुमफु मरी मुक्ति मोय रेकॉर्ड तो होबेबा याम संग्रेगो मोय अदु डाटा दा मोय केनो रेफरेंस लौजेबा अदो संगी द ngasai मिजोराम गा नागालैंड गा मणिपुर गा संग दा हाइ बनी जम संग मरो लिसिंग हुमफु मरी द खतर बोइसेबा अदु मानन सु यन थोजिने अदु दबो गया संग ग यंगोबा 2021 गी वानी को अदु दगी ngasi पाउदा कयाम संग गेसे संगतना खोजिक वाफम अमदा करी मितोब की वाफम अमा वा मेंग आंबगा हेते इरांग थोकना गवर्नमेंट जे द कांगखोंग चाहन द लेबाक मै चाहलिनेबा अदुदि खिगी मतम सिदा गवर्नमेंट सी यामना कनबा गवर्नमेंट अमा लेत्रगदी कराइदगी खोजि याम फजे दी ओहमदि अखोइगी डिटेक्ट तौरो अदुगा डिटेन तौरो थमो अदुगा खंगदो गाम ताम मतम चा डिपोर्ट तौरो याम फजे बदुदि सिदा कमाइ ngमदोरिगेबा पनबबो यादि मै होंददि मितोबदो इलीगल इमिग्रेशन हजि पन्यादि इन्फिल्ट्रेशन गा पलु यारो हेबसे सि हेक तौबदा मणिपुर गवर्नमेंट ngमोएबा कइगिनो द स्ट्रांग गवर्नमेंट अमा चंगे मणिपुर लेबा अखोइगी केनो जिंगसे गवर्नमेंट जिंगसे मसिगी पाइबिरिबा तौबिरिबा लमलमदगी मिहुनय लापिरि मयामसे
मखोइना थौना वाला कांदा करीनो तौदोइसिबु आइन दुदि लेबि यारोयबा गवर्नमेंट की विल पावर दुनेबा लिकर प्रोहिबिशन एक्ट से मणिपुर ले यू थिंग आइन लेजेबा थिंगम देब कई तौदेबा अवैना तौदेबा अदुना गवर्नमेंट सिगी मतांगदि आई हाइजे याम संबदा तारगदि गवर्नमेंट वाहिजे फजदे कनमलेगा हारम बयाय दुगि वदि खोजु विड्रॉ तौजगे अदु वै तौदि तौजनिंग देब कईगिना कांदा फ्री वाहिजे पनगम देब गवर्नमेंट मितोबसे इलीगल इमिग्रेंट का पनबोंगम दबी अदुगा तौगा दबी को हाइरगा सी मी का सुक्तंग पुथुरे मी अदु खंगे अदुना दिक्राइ दे लेबाक कमाई nga igeba aju aduna kamai leba kanda mithup si kayam janggar ge ji ha kanda mi ne khurji payak tana mi phura ba yelo mi tala ba tawra ba jidabu mithup si kayam jangi ge ji mithup jang kayam jangi be ne te masing khan do de moi hen gre pa gadam ji jang po do yam out number de jangre lower ne ba tawthur ba thabak tuna action shows everything ado koina loi khange ba je tawthur ba phab tuna action duna ure ba adu mithup kayam janggar ge je government na si di keno to bodam yamna aroi ba wafum ma tawna ka sum na gi sum ainam gi makha da sum khantuk ka khanjing ka tawle bi tangkak to na tre project di चुमन लोन चंगते मोय लान गिला लाव लाव चंगेबा लान गिला लाव तारे फोर्टिफिकेशन लान बन सेमे अकोई अदु वेरे तौनरसी फोंगना हाइरेबा नोय ngमगना पाखुम पिरो अकोई तौरानी सी मतंग मतंग सथगदबा मकोई एक्शन गी गन परियंग से मतंग मतंग तौरकदि स्टेप से मसी बौद मोदि लावथोरामनेबा सिदा गवर्नमेंट कयम तौ ngमद्रगा हुजि मितो खंतो खंजिन गी थाकदा लैबदुदि याम चानद्रेबा अदुने मोयने पीरिबा डाटा ने पीरिबा मितो असुक्ता सु खंतो की गाना हाइदुदि यामना फागी फरंग तौबा मियाम बुलंगनाबा अदुगा सुदा थाजा रोइदबा गवर्नमेंट दु अदुना दुम लेत्रे लेतबगी खुदम अम ओयबा अदुना खुजि पनबे यादे अदा अखोइदि आइन से मितोप जंगन बगी थिंग बजिदि आची दसु लेजेसनो मी जंग पछि तानाबा कोइतान तान कोइ फाफा सुमलेंग नोय मरुन ताना गदम चिंग दि यम चेंथोक जिहिन तोबसे चिंग फाइ चिंग मदे अंगम बजि उनो यम थामना जगा ने तानाबे त फंगोयबा नोय मरुन ताना फटबा ताना लोइसले लोरे कलेक्टिव फाइन लोगदम ने खंगतोग सिदा नोय मितोप क्या ले हाइबा हानगे खंगतोगने सिदा खंग कांदे अदि हेलंबा मीदो कलेक्टिव फाइन लो कांदे मदुइ दंदी मा पेनाल्टी दो तबुदबु स्टेट गवर्नमेंट ना मागी लेरिबि स्टेट फोर्सिंग जे मतिगी फुल एम्पावर तोरगा शक्ति बिरगा तोफम थोबो मथौ इंगो तोरगा कांदने मणिपुर शांति लेनी मणिपुर दि मितोप खंतोकनी अद मितोप सु संग पंगमोयबा मोगी खुखन दोक मय तोरिबा मोंग सिना मीना संग कीदबनेबा अदु दनाने अखोइन हाइजे जे मितोप खंतोक्सी मितोप डिटेक्ट तोक्सी अदगी इन्फिल्ट्रेशन की वाफम सी मसी अखोइ सिददी अमाना अतोप स्टेट होम दि वइथोरoi हाइदना को अखोइ सिदना वइथोर लेरिसे अखोइ हाना वइथोरoi जे अखोइ स्टेट गवर्नमेंट सम गम फने अखोइ स्टेट सु याम सॉफ्ट ओइबा हाइबा तारे ngasai gi kitang hard oibam sangani ngasai infiltration gi natrag illegal immigrants ki matang dalak matamda adubu infiltration ni natrag illegal immigrants ni natrag mitop ni hairogadi hen irang thokani habagi lenga ta akiba leiba warmasu yai अखोई कालू कुंठा तरो दम हाय तो कालू कुंठा तुक सेटा म्यांमार मचा सु यावछलबरा हाइबगी वाफम दुनि मणिपुर साबदरी म्यांमार मचा यावदि हाब तारे अदन मणिपुर की इंडिजिनस पॉपुलेशन साजबा अदुमा मखल की लमदम मखंगनी अदुबु हुजिक लेरिबा फेंसिंग खाबनाबु ओइरो नत्रगा रेगुलेटेड एफएमआर है तर हुजिक अनौबा एफएमआर हम है तर बायोमेट्रिक्स किलोरगा पास पारगा संगन बा नुमित 3 किलोमीटर 3 दगी हन संग यादबा रग नुमित 3 नि की मनोग हन गिगत बा दु मखल की अदुका मखोई की तोंगाना सखी बगी एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट लेबा 2024 की दिसंबर था हुदोखी बा दु मखल की रेगुलेटेड ओइबा मूवमेंट ने हबतारे बस एफएमआर दी कौदरे रेगुलेटेड मूवमेंट अदुना सिम लेरे अदुगा कोई ngasai continuous process of detection and deportation su lere si mayam se lena lena hujik mahari se koi NRC wa humju haita ne ozana su sai ibi khroja pe manda NRC lei thi ki wa humna sing ba adu ngarangi thorom jam ga mai court to jig haita yam ngasi ki yam mari lena ba hana ki semester na hai ki NRC ki mari lena na koi assembly na ani decision law khre resolution law khre 5th August 2022 maduda introduce and enforce NRC habagi resolution am lawi aduga March ki tang ama 2024 irang manung da logi basina reaffirm the 5th August 2022 resolution madu resolution reaffirm tausi and also to urge government of India to implement NRC in Manipur NRC se tonna ba center da urge tausi habagi resolution se amuk 1st March 2024 da logi adu ba hari ba decision je lo matam dang sai gi magi bezier se pandi habata aduna bezier se di akoin amakona haigada bani adu bezier do मधु नतक मधु NRC तो तोनु के दमकता करी करी मचाक चंगबगे हाबदुदी मोय सेंटर थिसेसन अखोय नमसे यन गतौ नति हाबि अखम चिंग थमी अदन साइस 1951 की NRC की रिपोर्ट लई लेती हाबसी खनन ngai ओइदि हाबि की मतुम द हिंट तौ हेता डायरेक्ट मधु मा हाइद्रगसु जब मान तक माय थमी बे आई दी हम कन थिगल उदे को 1951 से एम सुना को हाइरम बनिना अनि तौनबनिना को सिदा लेरम दोदी मानबा अदुगा आइना सुम आइदि लाइक पाबदने आई थेना को सि लोगी वारिन को तो डाटा ga खंगजेति असम की कंटेक्स मोइन थोप कनोनी अखोई व्हाइट पेपर से
white paper si mami kan ko mo ko white paper on foreign issues ma si publish to bana October 20 2012 aduga kanana home and political department government Assam ko home department si to white papers ne line ani phange si the white paper never lies white hai si ni so hai rabani white ora bane government ki document ne ba and white papers line ani phange line ani si daina kham se NRC document si lei si ut le okay si mayam public domain ko haina dri ko ai hai orge raj hangbiam phare sumai yaurmi during the census of 1951 a NRC was prepared under a directive of Minister of Home Affairs by copying out in registers the census document containing information on relevant particulars of each and every person enumerated. Hadi NR 1951 census to Lauru Reba, Laura census to Laga, Zonostus kun the permanent ama Pamaga Louis Sinjaleva, I don't know Oeva. In a Haine, as Hanga have a Lumba in India, Punokinima, I do get the NRC to Manipur, Manisilla Maneva, census full of the NRC Tor Manema High Ideacity. I don't know, I do when I have SDO, Amasung DC, the city 1960, Aduga police the Piki SP the Kaida. Khandok na ba hujiki di hongi wari do adu baina clear oin leram me ba ko ina kham adu na leram do mali adu ga supreme court ki case khare da su si NRC jam to pal lebo ko adu Manipur se ina kham da ras we are facing aggression ni and tatan haija ba Assam da mi lak yankhai changak padu aggression oira moyo moidil karo hunga mising yang lak yankhai leibani na akhoi Manipur di lak kumunga kumari ni 2011 की सेंसस ता अमदु दी हाई दी पलुया देव अखोई 24 लाख खतनी हिदे दी मिल सिंग यांखै जंग पसे एग्रेशन है अदुना मसे आइन हाइबनति सर्वानंद सोनोवाल ना हाइरबनी असम इज एग्रेशन हाइबदो माय मणिपुर इज नाउ फेसिंग एग्रेशन ने एग्रेशन हायु यादबलम हायु यादबसे अखोइना हाइब तारे हाइरगदी मोय सोइदन हाइरकनी एग्रेशन एग्रेशन सम मी खुदे पन हाइरबा अखोइना एसके तौर सुमाइना मी पुंग खुदि हाइबिरबा अदुदी कामजोंगी मियामना लोय हाइ है तरंगना मोय एमएलए ना हाइदिना एमएलए बो हाइ अदुबो गवर्नमेंट ने हायु यादि है होम मिनिस्टर दी हाइदरगसु रिपोर्ट टू ने व्हाइट पेपर हाइसे खोजु व्हाइट पेपर पुथोक फॉरेन इशू व्हाइट पेपर पुथोकम चंगेबको 20000 दा लेसु 30 सिदि जा अखोइ कैनो ने हुजेकी फॉरेन ट्रिब्यूनल तौरगा दगिदी कैनो दो अखोइगी इमिग्रेशन एंड फॉरेन एकी मखादा खंदोकपदुदी होजि चंगैब सिंसिनेबको अखोइदि हाना लोइना खोइदि लबुक त करिदा दगिदी फॉरेस्ट फॉरेन हौरगा लेरबनेबको ऑलरेडी प्लांटेड नेबा याम वांगना प्लान तौरबने फॉरेस्ट ओइना हौरबने अदुगा मोइदि विलेज ओनरबनेबको अदुना अदुदु खंदोकनबने एनआरसी दा का लेसिना 1951 की बेस यादु लौरगा तौदोइनेबको अदुगा साइड बाय साइड अखोइ इमिग्रेशन फॉरेन एकी मखादा फॉरेन ट्रिब्यूनल तौर खंदोकपम चंगी बायोमेट्रिक्स बेरांग लौना तौबा अदगी साइड बाय साइड अखोइ तौदुसमु अखोइ आसाम राइफल से खतंग आइना सिंदो हनिंगबा बीएसएफ तुना माइ ट्रेड को से फजेबको अदुमा तौबा अदुगा लास्ट बट नॉट द लीस्ट द स्टेट गवर्नमेंट ना पब्लिक ऑर्डर ने पुलिस ने लैंड है स्टेट के थबक ने अदुना मदु इंजल का लो सेम तारे अदुगा फॉरेन के लो सेम दु यारोय को देयर इज नो आवर कंसर्न अदुदी कनोगी अदुदी कन अखोइ President की आया ऐसे लोगों से खरगा हलवे बको अदों अदु साना बतारे अदों लई ही दबा सोम लई से लगा सेम तम बताए हाइट्रे करना अखोई लेजरी अदे अखोई हेबा मयाम लेजरी तानारगा तौसे मै थमजगे ओके कोई पब्लिक ऑर्डर कोई नचिंगबा लैंड नचिंगबा सिगी मतंग ददी कोई पुलिस पब्लिक ऑर्डर नत्रगा कोई लैंड नचिंगबगी लो नचिंग सेम हो बाहे बतारे अदुना कोई स्टेट न तोगदबा तौबे अब मयाम ले रहे तारे एनआरसी दुना सेंटर ना कनी हाबी हम दुनिया तरह ट्रिब्यूनल सु सेंटर ना सेमकनी हाबी वाने अदुबु सेंटर ना ट्रिब्यूनल सेंबिरो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल सेंबि हाबी सु स्टेट ना इनिशिएट तोगदबा एनआरसी तो वी हाबी सु स्टेट ना इनिशिएट तोगदबा अदुगा ऑलरेडी सेंटर ना इनिशिएट तोरगा स्टेट ना तोगजबा याबो मयाम मा फेंसिंग खाबगी मतंग गोरो ऑनगोइंग डिटेक्शन एंड डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स अंडर द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 na chingbo mayam sing asi loina chathabiba ningthina chathabiba du ngasai gi regulated movement of ngasai gi border kilometer tara gi IMB da hata Indo Myanmar border paring da tawriba asi su ningthina tawbi taragadi Manipur da leiriba illegal immigrants ki problem si masi ningthina lokthop ngambada achauba mating di oidune du masi state ki lenga ki magi willingness abatar magi will da di loi lere miyam na phanayam na law su kapbasu state na madu thabak oin onthok taragadi hamu oina ngasi khanariba discussion ngasi khanariba topic khitang semdoga thamai matungda and probably chahi amagi matungda su we may be discussing the same thing adubu masi khanai haiduna masi khanabasina ground the change amada laktre no change is happening nakoina phanayamna discuss tordu kem kana di habagi waham du
थम्बदा मदु खितंग दि लानगन केनो द डिस्कशन हाइबसिदी मियाम गी मिट माइ ओनर बना को ओनब गे दमक्ता इशू दो मांग गी दमक्ता हाइतारे इशू दो हिंगगा थमनब गे दमक्ता खन दब यादबनी अदुगा हारिबा खन दब तारगदी खन दब हेक मिकुप्ता खोगी डेमोक्रेसी मियाम गी खोलाउसी चरम मटखिबा मुटखिबा ग चप मानदे हता दुना मियाम गी खोलाउ मियाम गी concern मैम से alive on गया कि we need to discuss every day अदुग निंतु ये खाना दोनों लई discussion तो दोनों लई है दोनों मसीदी मोगी discussion की दोनों निंतु ये routine work ने है दोनों लेंगा ना मसी lightly लोग भी दबाए तारे मसी seriously लोग भी रगा तसें ना थबक से packet भी है भी नोट्स तंग से की तमारी files की edition से मातांग चालू संजर्गन से edition से मापुं पान भी दमकता वजह हम मकपु और विज़ा मुखना था चपुनुक चरिए appreciate you joining लोना ने यंग भी पुनः मरसुगन से edition से करम तो भी बगे SKTV मणिपुर की तो बा social media handle सिंगदा join the Ubiraga, comment, amadi, feedback, thabirak piyagani. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Raj signing off.